bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus, ndongeye kubaramutsa kubera nari maze igihe kinini bitewe n'ivyerekeranye ibi na biriya umuntu aba afatiriwe, ariko ntibisobanura ko twabuze ukuntu tubashikiriza amakuru cyangwa se tubashikiriza ivyiyumviro nk'uko mujya mubidusaba, kuko burya runo rubuga ruradufasha cyane mu kwibukanya cyangwa se mu kwigishanya muri ibi na biriya, cyane cyane mu birebana n'ivyo mu karere kacu cyangwa se mu bindi bihugu cyangwa se muri Afurika, mu bihugu byo muri Afurika muri rusange. Mu vyerekeranye n'ibi bibazo byacu byo muri kano karere, bene wacu, kuri urwaruka rukiri ruto mutarageraho twavuga ati batarageraho mugeze mu myaka iri imbere cyangwa se ikuze, kino karere kacu cyangwa se bino bihugu byacu byo mu biyaga bigari byagize ibibazo kuva kera cyane, bitewe hanini n'abo twovuga ngo nibansumira inda mu Kirundi. Burya rero mu Kirundi bavuze umuntu ngo nisumira inda, nta kindi aba yitayeho kiretse ivy'inda yiwe gusa. Noneho rero vyagera kuri aba baperezida b'ibihugu byacu basigaye babitegeka, bikaba ibindi bikunyuka. Ibi bintu nagira ngo ndabwire bikubiye mu gitabo cy'uwahoze ari consulteur politique y'uwahoze atwara Kongo yitwa Mobutu Sese Seko. Uwo consulteur politique ya Mobutu Sese Seko yitwa yari umukuru akuriye ubutasi bw'icyo gihe cyangwa se iperereza, abandi bavuga ati yari umukuru akuriye ba maneko. Ubwo icyo gisobanuye ko abantu bashobora kubitahura, bashobora kuvyumva bitewe n'ukuntu bavyumva, kuko iyo havuzwe ikirundi cyangwa se umuntu akazi n'iterme yo mu Kinyarwanda akagishyiramo kugira ngo ashobore gusobanurira abantu baba bakurikirana, bino bijya byigishwa cyangwa vyibutswa kuri no rubuga rwacu rwa B-Info Plus. Noneho rero uwo mukambwe w'umusaza bita Honore Banda hari igitabo yanditse, mushaka mujana no kukireba kuri Amazon. Titre yacyo kivuga ngo le dernier jour du président Mobutu Sese Seko, iminsi ya nyuma ya perezida Mobutu Sese Seko. Duhereye aho, iki gitabo kirasobanura byinshi cyane, namwe mufise kujya kuri Amazon mukabyirebera, mwanditse ngo titre y'iki gitabo ni ngo le dernier jour du président Mobutu Sese Seko. Icyo gitabo rero kirasobanura byinshi abatari mubizi. Murazi ko Mobutu Sese Seko burya yari umuntu akuriye CIA muri bino bihugu, muri kano karere k'ibihugu bigari. Nkuko numvise uwo musesanguzi wacu yarimo atubwira ati kuva aho mwakabereye cyangwa mwakumva izina rya perezida Museveni, taro mwumva mugira amajanja ngo giye gukubita kudeta cyangwa se Kagame, nanjye ndabongere ko cyangwa se uwo Mobutu Sese Seko, bisobanura ko uw'Abanyamerika bashize ku butegetsi nibo bamucungira umutekano bwabo, kugira ngo rurinde ugira kuri urwo rwego cyangwa kuri iyo niveau kujya kumukubita kudeta. Bo baba babimenye kera. Hari icyo bita intelligence, maneko mu Gifaransa bita intelligence, byo bita ubutasi. Hakaba n'ibyo bita contre intelligence, na bamwe baneka ba maneko. Urumva, hari mu bintu bita secret d'etat mu vyerekeranye na criminologie, cyangwa se secret d'etat mu vyerekeranye nabize criminologie. Iya kuri secret d'etat hari amabanga y'igihugu
abazwi n'abantu bari ku rushi runaka. Uboja kuri icyo gitabo iyo bisomane ku muri make tugira ngo duce ku mayangi y'ibyo nabashije kubona muri icyo gusoma muri icyo gitabo, vyerekana ko itsembatsemba ryo mu Rwanda, ihanurwa ry'indege ya Habyarimana vyateguwe n'abanyamerika bishirwa mu ngiro na FPR, kuko rijyanurwa ry'indege ya Habyarimana hava Dar es Salaam bari babizi. Kuva ngo indege ya perezida w'u Burundi ngo yagize ikibazo kandi yagiye ari nzima bari babizi. Kuvuga ati baca muhindira ngo genda wondire mu ndege ya Habyarimana byose bari babizi. Mobutu Sese Seko kubwiwe nawe yarabizi. Urabona no mu nama yageze nk'ucerewe gatonya, no mu kuhava yavuye inyuma ya bose. Kuba rero bari babizi, igituma Habyarimana bamwishe si n'ikindi ngo nuko Habyarimana ari inshuti magara ya Mobutu, ariko babwira Habyarimana ngo yice Mobutu. Habyarimana aravyanka kubera ari inshuti yiwe. Hari amateka menshi yerekana ko bari inshuti, hageze akamanyira bijya munima biri hariya byose Habyarimana arimwe, Mobutu yari arimwo. Donc bafise histoire ndende cyane ivyerekana ko bari inshuti. Ari nacyo gituma rero urugero rupfu rwa perezida Habyarimana rwari rwarateguwe. Abazi ivyerekana na gisirikare, igisirikare cya leta y'u Rwanda nta missile irasa indege kiriya gihe bari banafise, nta missile ijya misile zirasa indege bari banafise aho zaguriwe. Iki gitabo kirazibivuga uko zaje zivuye Bugande, nuko zakomanza na leta y'u Bugande zikaza zikageza muri RPF. Byose iki gitabo kirabisobanura neza, bisobanura ko kwaba ubu buryo cyangwa ubundi bo bashaka kwica Habyarimana ngo kugira ngo majorite yategeka, rubanda nyamwinshi yategeka, bace bagira inzigo n'ishari byo kwihorera. Kwa kwihorera rero ngo hazicwa abatutsi benshi ku bwinshi, noneho bace babafata cya kintu kitwa nk'ikintu cy'ikizogera, nk'inzogera cyo kubambika ko ngo ihonyabwoko, bakoze ihonyabwoko, bace babibambikako. Ari nacyo kintu bakomeza kwitwaza, bamaze bitwaza aho bagiye hose bashaka ikintu. Bo bavuga ko ngo muri FPR RPF bafise inzira 100, amayeri y'intambara 100. Muri amayeri iyo bipfuye bafata andi mayeri, muri aya mayeri iyo bipfuye bagafata andi mayeri, kugeza ubwo ngo bagira kucyo bifuza. Muri izo nzira 100 rero ababonye inzira iyo bibashitsamwe vyangushe bwangu ariyo kurasa perezida Habyarimana. Nuko rero bari baboneyeho uriya perezida nawe ntajyamira, bahita baprofita nawe kugira ngo barebe ikintu kuntu bomutrika indege bayikiramo ikibazo kitari kinarimwo. Urabona ko no kuva indege ya imunyuma yatashije iyo yavuye i Burundi. None si icyo kibazo se kubera iki abo bari kumwe bageze i Burundi, we ntiyari guca muri ubwo buryo akagerayo? Ngo yangu hari kugira ngo bamutware mu ndege ngo Habyarimana, ngo noneho ngo mu ndege Habyarimana ngo ivi Kigali kimujyane. Na Habyarimana ubwo yarabizi ko azicwa mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ni nacyo gituma waje ubona iyo hari gihe yaje ava mu bindi bihugu ntiyirukira i Kanombe, akurukira ku Gisenyi, akava na cortege y'imodoka kugeza i Kigali. Ivyo byose yarabizi ko azicwa. Ari nacyo gituma ubona iyi ngwano ntabwo ari ingwano y'amoko, ariko bashyira imbere amoko kugira ngo bajustifie ukumasakara kw'abantu, ngo ari ubwoko runaka rimwe buratotezwa cyangwa se burimo bushaka kuzimanganywa. Buri kintu cyose bari ukuntu bagikritika muri position negative cyangwa se muri position yo kugitosekaza, yo kukivuga nabi, kugira ngo have uko abazungu bumva, koko bumvisha abazungu ko icyo kintu barimo kuvuga koko ari ukuri.
bakagishakira uburyo kurema ikinyoma. Urazi kubaka ikinyoma, kubaka ububeshi, kubaka ububeshi ukabushyira imbere y'umuntu atekereza kumva koko iki kintu ni cy'ukuri. Kwicaraho bagashaka ikintu gikura umutima abantu kiri mu bubeshi, kiri mu kintu nk'igipupe, nk'uko perezida wa Kongo yavuze M23 ni ikintu cy'igipupe, kugira ngo bemeze amahanga koko ko hari abakongomani bo mu rurimi rw'ikinyarwanda barimo baricwa, kandi ari kinyoma. Kandi icyo kinyoma abajya gutohoza bagasanga koko abo bantu baricwa, ariko ubica n'abaruriya bavuga aribo bajya inyuma bakamwica, bakabica. Urabona iriya Red Tabara kuntu niyo bayibifonze yo kujya kwica nta muhutu muri Kongo. Red Tabara yica abanyamurenge, ikababuza mu mazu, ikabatuza mu ngo zabo, ikajya inka zabo kugira ngo bahunge batebomoke. Noneho u Rwanda ruvuga ati singizi impunzi zomuwe muri Kongo zitotezwa. Murumva ibyo bintu? Ari nacyo gituma ibibazo byo mu bihugu byacu kugira ngo bive mu nzira burundu, no guhoza ko kuko buri gihe cyose twama tuvuga dusemerera, kugira ngo abumva ibi bintu byose bigeze kure hashoboka, kugira ngo amakungu, kuko umuzungu ukuntu ameze, umuzungu kamere k'umuzungu, abatagiye mu bihugu by'abazungu cyangwa ngo babane n'abazungu cyangwa ngo bakore n'abazungu, umuzungu ameze ate? Umuzungu wowe ufise ikibazo ntukimubwire ko ari ikibazo kuri wewe, kuri ibyo byose abona ko ari sawa. Umuzungu nubwo kurungika mu muriro, ntugende uvuga ati wa muriro urababa, wavuga ati azotona nyine yemerane n'uwo muriro babane nawe. Ariko ugiye uvuga ati umuriro uranturira, ati ntibishoboka, ubwo we ashaka gushakira indi nzira cyangwa nawe ukishakira indi nzira. Ari nacyo gituma rero nshaka kubwira urubyiruko rurimo rubyiruka mu myaka 14, 15, 16, 17. Ugenda agiye mu gisirikare mu myaka 17, ntagiye mu gisirikare ngo guhembwa 16, 17, imbunda nenda ifise mu ntoki. Kubera iki? Kubera nabona ibintu by'akarengane, umuntu donc iby'ububeshi umuntu atemera. Abizi iby'ubuganga murabone ivyerekeye umuntu na constitution genetique, uko umuntu yubatswe. Hari ibyo bita senine, uburemangingo nuvuga mu rurimi rw'ikirundi bwo kumvikana, uturemangingo turemye umuntu. Burya hari ukuntu umuntu akurira muri mini, ugasanga ni wa muntu akurira mu bintu by'ibinyoma, umubiri utunzwe na bwa buremangingo bwo kurementekanya ububeshi ngo abuhindura ukuri. Abo bantu babaho, abantu barabaho, aribo babo rero ubona ba Museveni, ba Kagame n'abandi bose bakora kurementekanya ikintu kugira ngo kice ukuri kandi ari ububeshi, akagishyira no mu bantu bakabumvisha ko ari ukuri. Wowe wazogenda kuri tele ugasanga koko bya bintu harimo igice cy'ukuri, noneho wowe ufise gushishoza ugasanga warabeshwe. Ari nacyo gituma nari nshimira cyane Uburundi n'Abarundi bageze mu byo gutohora, barabona ko amoko, gucanamwo, kuryana atakintu na kimwe kizogeza mu gihugu cy'u Burundi. Baravuga ati ibyabaye byarabaye, none se twebwe ko turi Abarundi, ikidutandukanya tukaba tukimenye, nicyo duhurira ko tukaba tukimenye. Icyo kidutandukanya ko twabishira ku ruhande, none tugafata inzira y'ibyo duhuriye ko bitwunga, biduteza imbere. Abarundi burya nubwo bavuga ngo Abarundi n'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, ariko hari ukuntu uburemangingo bw'umurundi bwabayemo buremanywe cyane no kuvugisha ukuri, no guhagararira ukuri, no guhagararira ijambo. Kuko umurundi atareba memuke ndamucyoya, umurundi ntiyemera ngo mpemuke ndamuke. Uwo ni umurundi w'ijambo. Nacyo gituma rero narimo ndababwira ibi byerekeranye n'iki gitabo cyasobanuye ibi bintu byose uko bimeze, birimo bigenda, ahubwo womenga nuwaragura, kubera atari waragura yakora mu byerekeranye na renseignement mu butu kandi yakora muri CIA. Amerika ibintu byose irabizi. None rero
hamwe mu Barundi avuga ati ukugira nabi naciburyo nawe cibumoso kugira ngo umwivune, kugira ngo umwivune. Sinshaka kubarambira ndabicisha amajambo kuko amajambo ni menshi kabisa, n'uwo yavuga ntiyobonye umwanya wo kuyavuga. Ubu n'umwanya natwe tuba twivye kugira ngo tugira ngo dukebure ikintu cya mbere nshimikiye genda n'ikemekere kuri kino kiganiro cyangwa se kuri ino ide cyangwa ikiyumviro cyanjye ndimwe ntanga shikiriza cyane uruvyiruko. Icya mbere ndabahanura urubyiruko nkanjye mu gusoma cyane, musome ibitabo, musome amahistoire, musome amateka. Nino mwamara gusoma, udazoshobora gusoma musacinge, udashobora gusacinga mugende. Burya ivyo muri ivyo byose ndabakiburamwo muzuba murimwo muriga kugira ngo mumenye position umwana w'umurundi ategereza guhagararamwo. Uburundi amacakubiri twashyize ku ruhande, kuko ngujya gukira ingwara arayirata. Kuba rero tuzi ko iyo ngwara y'amacakubiri ihari kugira ngo tuyikire nuko twayirase. Ariko urumva mu Rwanda bakavuga ngo nta bwoko buhari, kandi ivyo bwoko bisesekana bikabonekera mu ntwaro no mu butegetsi no mu mitwarire no mu mivugo no mu ngendo. Ari byane nababwira ati FPR ifise amayeri ijana nzira igihumbi zo gucamo kugira ngo igere ku cyo yifuza cyo no kububesha. None kubera abahutu rero mu Burundi barayitahuye, abatutsi barayitahuye, abatwa barayitahuye. Urabona abanyamurenge bari influence cyane n'u Burundi kuko no begeranye n'u Burundi, nabo barayitahuye ko ari bibagirira nabi, ayihaye umugongo. Ariko kituma ndababwira iyi ntambara ingwane mu karere k'ibiyaga binini turimwo. U Rwanda ntiruzoyitsinda, Ubugande ntiruzoyitsinda, no kumena amaraso gusa ari bwa buremangingo bafise mu mitima yabo yo gufunda ikinyoma. Kuko hari ibintu byinshi u Rwanda rukabesha mu Rwanda, rukabesha mu mahanga. Urabona u Rwanda aho rugize ngo rurubatse. Bene wacu ndababwiza ukuri, iyo dio mugeze hano harehare hashoboka kuri cyane hashoboka. U Rwanda rurimwe amadeni nubwo bufata u Rwanda rwose bakarugurisha imyaka rutegereza kuyishura mu myaka 40 kugeza bwihuse mu myaka 60. Urumva izo za Gatari za kubumvikanisha no kubera yavuga ati ya mafaranga mwanguriza kugira ngo ndayabishure nuko bimeze gutya. Ni nk'aba mugabo umwe w'amajyadeni akajya gufata n'ideni ry'igitoke kikiri hejuru kandi kitari na kiyiwe. Uyu niwe Kagame rero bababwira, yagiye gufata amadeni muri ibyo bihugu byose rigwa agenda mwabesha fonda ikinyoma ko afise amabuye y'agaciro, bakamuha amafaranga. None byamuyobeye kugira ngo baje kumvikanisha abwira ati none y'amafaranga none kuguha mu bigenze gutya no kuzotegereza. Ahubwo ubona ibi biganiro bajyamwe hose za Gatari atakintu bivamo, bajya muri Amerika nta kintu bivamo, bajya hariya nta kintu bivamo. Iyi ngwano ntizohezwa n'ibiganiro na bitonya, nta n'ibiganiro hariya bitegezwa kuba. Ni uguhagarara tukatsa umucanwa, ko nibo baciye iburyo tukaca ibubamfu. Dufise ibihugu bidushyigikiye, bijya byose mumva bafata ngo u Rwanda ngo rwakoze imbunda, ngo gwerekanye imbunda, ngo ikiko ibintu byose ni kimyo kwa kundi yanzira ijana migenzira igihumbi cyo kuremenekanya ikinyoma kugira ngo rurebe ko gwatera ubwoba u Burundi rujugumira. Ariko Burundi ni igihugu cyikukiye, icyo kintu kibava abanyarwanda kibave mu mutwe. Igihugu cyikukiye gifise uburenganzira bwo kugeraho gishatse hose, cyakora imbunda kitazikora. Umurundi n'umuntu azi ubwenge kandi akora ikintu kugira ngo yonone bike bishoboka. Ariko ubwenge bw'abantu bari ku rushi, simvuga ngo abanyarwanda bose ba Kagame bo ntibishaka icyo bashaka. Iyo bashaka kugera ku kintu ntibareba ibyo bonona, byaba byinshi byaba bike, iri sanfu cyangwa umuntu uko bagera kuri objectif yo baba bashaka. Rero abatutsi bamaze kubitaho, noneho naringeze
mu Burundi barabitahuye, no mu Rwanda barabitahuye, amazina turafise bamwe, no muri Kongo barabitahuye, kiretse ko harimo basumira inda mu Burundi, mu Rwanda no muri Kongo. Abo basumira inda rero nibo bubaka akagwi ko kudurumbanya kugira ngo babandanye gukorera ya Sekibi, ya nyosha y'ikibi. Abandi bakaza kubimenya mu nyuma atakundi bari buvyivanemo, kuko FPR y'umumenyi kwitahura umuti wa mbere kugira ngo uyikize no kuhahunga, uyihunga ukajya kure, ntongeye no kuzona yivuga, wongeye no kwivuga iyo ugiye gusangayo, cyangwa se ukagoma muri icyo nyene gufatanya ibyaha no gufatanya ubugome. Benshi rero bamaze kwitahura, urabona Bazina Masunzu bose barayigwanya, abanyamurenge, abanyakagara cyane cyane barayigwanya, abarundi barayigwanya izo ideology. Kubera iki? Birababaje kubona wicisha abantu barenga miliyoni y'abantu b'ubwoko bumwe kubera inyungu zawe, ngo jewe nk'umurundi ngo ndagushigikire, jewe nk'umunyarwanda atahura ikintu ngo agushigikire, cyangwa umukongomani cyangwa umuntu wose wo kwisi yose. Kubera iki se Kagame ataja mu nkiko, ataja muri majesties, ntajayo? Kubera iki? Abamujyana niyo bamutumye. Muribuka igihe Kagame muri Mozambique niwe ashinze gucungira iki kigo cya Total cy'Abafaransa bimba gaze muri Mozambique, bakoranye kontrana n'u Rwanda ko aribo baja gucungira hariya kubera ivyihebe byo muri Mozambique byari byarakamejeje. Noneho ivyeberutse kwica abasirikare b'u Rwanda bagera muri 8 cyangwa 6 cyangwa 8, ariko icyo nzi haveze kwitwa abasirikare bishwe n'ivyihebe byo muri Mozambique, bari bacungira kiriya kigo cya Total cy'Abafaransa kimba peteroli na gaze yo muri Mozambique. Kagame yafashe indege aje Paris kuvugana na Macron, ambwira ati ivyerekeranye n'abasirikare banje uko barimo bapfira hariya kandi bagucungira, ati butegereza gutanga amaindaminite kongera. Abafaransa barareba ati none ko twakoranye kontra tubishura, ati ntibishoboka, ati nubwo wakomerekeye hariya mutegereza kumfata responsibility, ati no, ati ntategereza gufata responsibility. Kubera iki? Twe dufitanye kontra twishuranye, byose birimwo. Batanguye guterana amajambo, urazi ko Ubufaransa aribwo bufise dossier yo mu Rwanda, iriya ndege boîte noire nibo bayifise, iya ndege Habyarimana. Avuga ati no, ikibazo rero cya mutambukanyi y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana, uriya mugore bamwita Kanzige Habyarimana, bane madame Kanzige gutyo pokongera kwa Habyarimana, ti metre wiwe amuburanira, ti ashaka kuzana cya kibazo rero cya dossier y'ukuntu ndege hano, ti nimba ari ivyo ti mushaka kumenyekana bimenyekane, systeme mwantumye. Batangura guterana amajambo yavuye, bavuga ko abari bahari ngo bavuze ati urabona iyo perezida bahejeje guhura ari babiri, mutegeza guca gutanga intuze interview ku ba journalist. Abako Kagame yavuye ntiyashoboye no gutanga interview nimwe, yavuyeyo nk'imbwe kubite mu bitunguru by'umuzungu, yavuye ngo yazingiye umunizi inyuma. Urumva ikibazo rero kiri ibintu byose no kubiha igihe. Bene wacu musome ibitabo, musacinge, tembere, mugende muganire n'abakuriye abandi, muganire n'abandi hano na hariya, kugira ngo duhagarike uyu mwasi mubi, atari wa Mututsi, atari w'Umuhutu, atari w'Umutwa, umwasi mubi uwo bita ikimwenyi cya rusahurira mu nduru cyo kuzinda ziwe gusa. Ego tumugwanyirize hamwe, ingufu ziriho, baci iburyo duci ibubafu, baci ibubafu duci iburyo, kugeza ubwo tuza tugahagarika ibibazo badutejeje bigahagarara. Umuhutu akabana n'Umututsi, Umututsi akabana n'Umuhutu, haba amatora bagategeka, kuko nimba Umututsi ategekere bose, Umuhutu agategekera bose, atawuvuga ati nta wanjya wangura. Mu gihugu tukabana mu gihugu twese ko amoko atandukanye, ariko dushimikiye kiduhuriza ko tudashimikiye mu kidutandukanye.
jewe nja numva amakuru menshi amaradiyo menshi hari ubugabo ujya buvuga ati perezida w'u Burundi ati nta kigenda ati nimbwa kandi ari abarundi turumva uwo perezida ati abandi babahamagarira korora inka bakanywa amata ngo bavyibuhe nawe ngo aduhamagarira korora imisiba urumva ati nta politiki y'imisiba itegereza kuja imbere mwumve nk'umuntu w'umurundi ariko abagabirenga ko babizi barazi neza ko perezida ata muntu yobirije cyangwa yategetse ngo korora imisiba cyangwa ngo yorore inkwavu cyangwa inkoko no ni nka proposition yabereka kugira ngo igihugu gitere imbere hategeza kuba icyo bita diversification de l'économie sinzi uko no bisobanura mu kirundi diversification de l'économie donc kunagura ubutunzi mu buryo bwose bushoboka hano imbere na hariya ngo twe ntiturabashinwa ngo ivyo nibyo abashinwa mes frères murundi wize ureba imbere mwebwe murabona kwirirwa tujyana tuterana amajambo turasana ko aricyo bizotugezako kure maboko mu mpuzu ushobore kora iyo misiba akayorora akayivanamo umusaruro ayorore uworoye izo nka akazivanamo umusaruro azorore uvuga amakuru akavanamo umusaruro ayorore uwo mushoferi kabona bimuvanyemo umusaruro akora ubushoferi uri umwubatsi akora ubwubatsi umurovyi akora uko tuzofata hariya nyakugendera perezida Nkurunziza avuze ati buri muntu wese agume ku nanga yawe ugumye inanga yawe ukomeze igikorwa mukundi bikorwa dukunda ibikorwa ukora igikorwa ukiri mu kishingiye imyaka 2, 3, 5 ntawe uzoza kuguhenda basinduhije ngo tugumuke bamara kugumuka akawa mbere mu kwifatira indege abandi mukirirwa mujya mu minyororo abandi mukirirwa mukubitwa abandi mukirirwa mutotezo mugirirwa nabi abandi mugahunga atani cyo mwumvise kubera ikizo mpuruza zabansumirinda bicisha bagahenda ugwaruka batareba kure badafise kivugira badafise kiganiriza urumva indero ya kirundi ya kera ngo twayigira uruhande rw'amasiga ngo uruhande ngo kugicaniro ubu ntibigihari dusige tubona ko indero y'abantu bose bayirebera ku ma television ku buryo bwo kwigisha muri ideology z'abanyamahanga kugira ngo dutakanga n'akarama n'imico yacu y'ikirundi rero bene wacu no gukanura mugahagarara rugabo mukareba umwasi mukamugwanyiriza hamwe tukamugwanyiriza hamwe nimba baciye muri Amerika kujya gufata ibigwanisho byo kududurubanganya nta ubu isi bimaze kwerekana ko nta hegemoni igihari muri politiki isi aba-occidente aba-occidente mboni NATO nibo berekana ko bategeza gutegeka isi ariko hakaza izindi nguvu zivuga ati oya aho mwakajyamiye ku bwoko muntu ni kera ubu isi tegereza kugenda ko banyene isi bayikeneye ko banyene ibihugu babikeneye atari bwo mwe mu bishaka ngo mujye gufata ibintu byabo mu bitwarira ubusa mutabiguze mutabikoreye urugero no basi njege nshaka kure na kure ubu rusa n'igihugu kitigeze gihutaza igihugu na kimwe muri Afrika kandi kibifitiye ubushobozi cyari kibifitiye ubushobozi na n'ubu ari nacyo gituma rero je sinje umuntu ndababwire ngo u Rwanda ngo rwakoze imbunda u Rwanda mwe mubibaza ko u Rwanda rusha imbunda u Burundi yivye vy'imbunda nta nivyo nojamo kenshi cyane ngo nje kure icyo nibandira ko no guhamagarira urwaruka mumenye gukunda igihugu cyanyu mugire patriotism ivy'imbunda nta u Burundi nigwategwa ruzivuna kandi ruzivuna neza amateka aravyerekana izo mbona nibashaka bagire na kirimbuzi twebwe Burundi turahagaze kandi tuzi icyo dushaka kandi tuzi iyo turi tuzi aho twavuye tuzi aho turi tuzi niyo tugana niyo tuja kumva rero iby'u Rwanda u Rwanda n'u Rwanda Uburundi n'u Burundi ntabarandiriye bene wacu ira ngo ngarukirize hano murakoze gose kandi ndabashimiye.